Došlo vrijeme da nas čuju, došlo vrijeme da nas vide, ko zna taj i može, ko nema straha naprijed ide, ko zna taj i može, ko se ne boji naprijed ide. Potomci slavnih cerskih junaka, kolubarskih junaka i ostalih boraca i junaka za oslobođenu Srbiju od muke i zavojevača. Drago mi je da vas pozdravim u tolikom broju ispred rodne kuće Vojvode Stepe. Kao što svi znamo, Vojvoda Stepa je rođen u selu Kumodrag 12. marta 1856. kao četvrto od 5 djece Ivana i Radojke. U rodnom selu je završio osnovno obrazovanje, a kao treći od braće iz Mlačinje Štepića upisao je tadašnju artiljerijsku školu, preteča današnje Vojne akademije. Već na drugoj godini artiljerijske škole ga prekidaju srpsko-turski ratovi. Kao nastavci vekovne borbe srpskog naroda za oslobođenje od Turaka 1876-1878. Tokom prvog i drugog Balkanskog rata 12. i 13. sa svojom slavnom drugom armijom kao komandant artiljerije savezničkih snaga Stepa učestvuje u bitvi za Jedrin i najzaslužnije je za njegovo oslobađanje. Ostala je zapamćena časna predaja turskog komandanta Šukri Paše Vojvodi Stepi, a ne bugarskom generalu Ivanovu koji je u vojnoj klasi isplaćen u Istanbul, tadašnji Carigrad. Tadašnje velike sile nisu dozvolili dalje napredovanje Balkanskog saveza. Ubrzo poslije toga, Austro-Ugarska i Nemačka 14. godine kao povod, a ne kao uzrok, zbog teritorijalnih pretenzija koriste atentat u Sarajevu 28. juna 14. da napadnu ratovima osiromašenu i iscrpljenu Srbiju. I tada, kao i pre, Vojvoda Stepa, kao i cijela srpska vrhovna komanda, stali su ispred višestruko nadmoćnih neprijatelja sa hrabrom, golom, bosanskom-srpskom vojskom, gdje u silovitom kontranapadu postrelili mrskog neprijatelja preko divine u mestu Tekeriš na planini Cer, gdje Stepa kao komandant bitke dobija titulu vojvoda. Poslije toga slijedi ponovni žestok napad na Srbiju udruženje nemačko-austrijskih snaga. Srpska vojska, da bi izbjegla totalno uništenje, morala je preko Vrlete Crne Gore i Albanije da se povuče na albansku obalu, gdje su ih, posle više peripetija, privezle francuske lađe do grčke obale gdje slijedi oporavak srpske vojske uz ogromne žrtve, bolest i iscrpljenost i priprema za povratak u otadžbinu. U strahovitom udaru i nezadrživom jurišu preko Vrletika i Marčelana 18. srpska vojska prihitala u otadžbinu gdje je srpska pješadija bila brža od francuske konjice. Stepina druga armija prešla je Drinu, oslobodila braću s one strane Drine i oslobođenju Sarajeva uz euforičan doček proglašen je za njegovog počasnog građanina. Što su ovi sad moderniji sve zaboravili i izbrisali sva sjećanja na slavnu srpsku vojsku. Za stranu štampu je rekao da sve zasluge pripadaju hrabroj vojsci i oficirima na čijem čelu je bio. Po završetku rata i ujedinjenju Južnih Slovena vojno zdravlje počelo da popušta, a je na lični zahtjev penzionisan 19. godine. Živeo mirnim, povučenim životom u porodičnoj kući u Čačku sa porodicom. Ostala je zapamćena Vojvodina iskrena briga za borce i invalide ratnike, kao i njegova izrazita skromnost. Po prijemu prve penzije polovinu iste je vratio, jer po njegovom mišljenju to je bilo previše za siromašnu državnu kasu. A šta bi se rekli ovi današnji? Treba još. Umro je 1929. godine na skromnom vojničkom krevetu u Čačku, gdje je sahranjen u porodičnoj grobnici koju je podigao sam o svom trošku. Posljednje reči su bile upućene svojim vojnicima: krenite naprijed. Zato, srpski narode, probudimo se sna dok smo još u duhu i tijelu Srbi, srpski i svetosavski mislimo, dok nas još po svoje nije uhvatio duh zapadnjačke reči. Sjetimo se reči znamenitog srpskog pesnička Milana Rakića izrečene na Kazimestanu po povratu srpske vojske u otadžbinu, nakon proboja s ovim frontom. Danas nama kažu deci ovog veka da smo nedostojni istorije naše, da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nas se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu, ko te voli, danas taj te voli, jer zna da si mati, jer pre nas ni polja ni krčevi goli ne mogaše nikom svjesnu ljubav dati. Zato učimo istoriju da nas se ne bi ponovila. Složno za Srbiju, živela Srbija. Živela. Dragane, evo ću. Evo ovdje. Ima još neko, nisam se tu u detalje Cerske bitke upuštao, sve to moglo se preko polazi položaje, Seljeve, Lipolista i
Mačkov kamen i sve to tako, sve te junačke epopeje, sve to tako, to je vama svima poznato. A sad izvolite. Evo ako ja da vas samo kao predsjednik udruženja građana Cerski marš sve pozdravim, ovo je jedna od prvih akcija vezanih za ovogodišnji marš. Marš ove godine bit će 14. avgusta, na dan kada je vojvoda Stepo Malo Bošnjaku izdao onu čuvenu komandu da se krene i da se zauzmu Visovi Cer. To je ono što je konačno i odlučilo tu bitku, to je ono što je odlučilo da se na Ceru desi sve ono što se desilo, da se na Ceru desi prva pobjeda saveznika u Velikom ratu. Mi ćemo 14. avgusta ove godine, kao i prethodnih godina, otići da se poklonimo našim slavnim predsima i junacima Cerske bitke, žrtvama koje je ceo taj kraj podneo, žrtvama grada, žrtvama Mačve, Jadra, Pocerine, i da pokažemo da Srbije i Srba danas, uprkos svemu i u inat svemu, ima i da će nas uvek biti. Bog vam dobro dao. Idemo da... Sad pogledajte, jeste li pogledali, hoćete li... Ajmo da sad prođemo... Ajde. Ajmo, ovako. Ajde, tako su završavali. Era che Nicola e io anche lei a dire nismo vidjeli na slikama. A evo rekao sam ti kakav mu je sudbina. Halo. Koliko sela, toliko vade.
strani, kad se ne zna. Kažem, kruni se gore ništa. Pa jebi ga, pa mora se tako ljudi moji. Hvala, hvala. Tipove, ako objaviš, mi ćemo se. Prijetno, prijetno. Imate kompromitujuće majice, samo to da vam kažem.
za Mojkovačku brigadu. Halo. Evo sad će ja doći. Mogu ti reći da sam ovdje glavni. Slike tamo šampione. Koje? Ko to oni?